Kitabu ni cha sita, mriango ni wa fungahe, mrira wa kwanza hadi wa 10. Kuzhonazho mutawali na Hamani machenda sherehekea hamwenga na Malkia Esita. Bai siku ya hiri Mario kala makunwani divai mtawali wamuza Esita. Swali riro kaheri akimwamba, haya Malkia Esita, nambira ni utuwani umalao ni kuhendere hata ukamala nusu ya utawali wangu kiza mino nindakopo. Malkia Esita akizigizia akiamba, chamba nizakubalika mberezo uwe mtawali na kala unaona kukala ni vidzo na voya utije maisha gangu na gatu angu, kwani mimi na atu angu faguzwa falagwe na fagamizwa kamare kalaho faguzwa fukale atumwa tu hata ningatuwa kunyamala singabujire na jobule uwe mtawali. Mtawali ahusero akimwamba Malkia Esita akiamba, ni haniye adimaye tata kuhenda hutu zawo na ahiku. Esita akiamba, adui wehu ahutesaye ni yuyu Hamani. Ni mtiriri kamuna kona Hamani mwiri ukimwangira peho kare bereza mtawali na Malkia. Kusikrajo ye mutawali ni joku kare akimbola achendako mhala wayo nyumba ya kitawali kona koro zizampanda. Hamani naye konajo akimanya kare ukala mtawali adzatosa mwalaga. Bavijo akiuka achenda muvoya radhi Esita ili atijirohoye mtawali arijombola ko mhalani kudzako nyumba ya sherehe wamtekeza Hamani adzazibwaga hoko chini ha Esita akimwamba, hata unamala kumgaidi Malkia mumu nyumbani mwangu kidza mbere zangu kamare. Hata ye mtawali were kadzatosa ahumikie makimbiningiza uso Hamani kunyesa adzahukumiwa kare kunyongwa kona haribona mwenga wa ariahu matwashi amtawali Mario kala mbereze akiamba, Hamani were watengeza muhi wa kumunyongera Mordekai mutu ariye mutuza mtawali. Muhi uwo uko nyumbani kwa Hamani na una ure wa futi 50. Ye mtawali akiamba, muhaleni mukamunyonge dzulu za uwo muhi. Bai Hamani akihalwa achenda nyumba dzulu za uwo muhi ariwo kala adzamtengenezera Mordekai na koro za mtawali zikiterema.